इनर्जी वाटपना मरम ओइरगा नोंगमदा पुंगसिंग खरा मई लाक्तबगे अवाबा मायोकनबने मथंगी ओलकपा चहीदगे खुदोंग चादबा असि कोखन्नबा होटनरी हाइना कमिश्नर पावर डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसियाना मियामदा थमलखले वाफम असिंग असि प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम गे पाउजेल पुबा टेब्लो लमथाबगी थौरमदा फोंदोखिबने नॉर्थ एओसी लैबा MSPDCL गे ऑफिस तगे टेब्लो लमथाबगी थौरम अदुदा कमिश्नर शैलेश कुमार चौरसियाना मखा तारदुना चही खुदिंगे जनवरी थादगे मार्च था फाउबसे इनर्जी वाटपगी खुदोंग चादबा थेंगनदुना लाखली अदुम ओइनमक हौखिबा चहीदगिदी सरप्लस इनर्जी फंगबा मतमदा इनर्जी बैंकिंग तौसिंदुना थंबगी थबक लौखटपा हौरे चटलिबा चही असिदा मियामना मार्च था फाउबदा पुंगसिंग खरा मई मुटपगी अवाबा मायोकनरिबा असि लाकदबा चही सिंगददी कोकलगनी हाइबगी थाजब थमली हाइन फोंदोके महाकना मखा तारदुना मई हाइबा असि सेल पीरगा लैबा ओइबना सेल लैट्रबदी इनर्जी असि लैबा ngamdabagi अवाबा मायोकनै कंज्यूमर सिंगना मतम चाना मईगी बिल थीदबा अमदे अरानबा पाम्बै सिजिनदुना मई कोटपना चिंगबा थबक चथरकपा मतमदा मरी लैनबा डिपार्टमेंट चाउना खुदोंग चादबा मायोकनै खुदोंग चादबा असि कोकनबा युमथोंग खुदिंगदा प्रीपेड मीटर पानबगी थबक कन्ना चथरी मियामनसु इसागी तौदबा यादबा थौदांग खन्ना चांग नाइना मईगी बिल थिदोकपगी हाइनबी थमसी हाइना फोंदोके Only few days happened this year. You remember every year during this January, February, March used to be little difficult. But now we have crossed this phase, and now we have started banking also. Last year we banked our energy. When we have surplus energy in summer, we bank and we get return in this period. So that we are doing very sincerely, and I hope this again next year will not come that kind of situation. Of course, we need cooperation from the people, because energy is just like if you have money you can buy. So we are selling from generators, Gencos. If we are not able to pay, we will not get energy. Similarly, if consumers, if they don't pay their bills regularly and do some hanky-panky, we will be in trouble. ngasi thauram adu saruki akiba MSPDCL gi managing director H Santi Kumar na loiba naiba fossil fuels singdagi power energy sungduna akoibagi saktam da akaiba pibagi mahod solar rooftop ki mateng na mai puthokna ba prime minister na PM Surya Ghar muft bijli yojana scheme asi hawdokpani scheme asi gi makhada solar rooftop install tawbada laingak ki maikai subsidy pibada natana maigi consumer oibagi mathakta sizinaba ngamdaba aremba power energy su gridta yonbagi khudong chaba fangli haike mahakna makha taraduna solar rooftop kilowatt ama install tawbada scheme asigi makhada lupa lising kuntra humdoigi subsidy kilowatt anida lupa lising humfumanga amadi kilowatt ahum install tawbada lupa lising marfugi subsidy piriba asigi khudong chaba miyamna lawhausi solar panel install tawnaba senfam leitabagi awaba leirabasu national bank tagi senthang lawba yagani scheme asigi matangda akupa marol gidamak miyamna MSPDCL gi office natraga official website tagi akupa warol khangba yaragani haike fossil fuel mai tharaga electric energy sungbasi handharma ngamgani lona consumer sing electric bill thibudu masagi mai puthokcharaga magi sinagadu sinaga ahe maduna grid da yonjinbasu yare aduna consumer sing na hariba renewable energy sinagana rooftop solar khillaga mai masagi mai puthokcharaga masagi sinabada natana grid su mai pisinda yabagi masigo kudong sabasi bharat sarkar na subsidy jupi aduna masigi scheme masigi kudong sabasi lawaga power gi demand handanba isana mai थोक्सबा अदो रिलायबिलिटी हिंगलहनबा अदुगा थागी अकोइना मैगी गसना थीबदुसु नेट मीटरिंग की खुदांगा आइना सिजनेरिबा मैदुगिसदी पावर डिपार्टमेंट दा मैगी गसना थीबसु हंदरनी अदुगा माना फजना सिजनरगदी अहेन मै पुथोपदसु बिते योलगा पैसासु फंबा यारनी